Le, dingin-dingin gini hujan-hujan gangguan gitu tebal-tebal nah. Nggak tahu santai. Gede janti ya lah kan itu leng. Sing lu ngasal di game gitu nah. Nah, di tok telepon sana. Ada ya. Di sing lu. Jadi lem. Main lo main. Penting nih penting. Ada bisnis deh. Main lo. Mungkin kawan gue nih semangat gue nelpon nih. Nih sini bunga cek ini orang minum, ya sama roti. Bungot sih deh. Nah tadi. Nih ini welcome. Berdikit ada masih naik. Selamat pagi, selamat datang. Nih, Wih. biasanya jangan. Sangat sangat. Kelas 1 nih biasa. Nih terakhir pernah nih saya gini. Ini ragu kan terus sama marun sana gue ini gaduh nih. Mabuk sih benci gantian nih. Pengen belajar nih sepotek masa marun ragu jadi bikin ragu ingat nih. Ini untuknya surtin benar yang kalah dia minum nah. Nah pengen lah. Cek ces. Nah. Mantul lebih ada. Cuma nih tak. Info. Jeng ces. Woi, jeng cepat tuh kali pengen Ya, gimana? Nah, Pak. Nah. Wih. Cici belajar ilmu nih cepat tuh. Ini murid kelemahan sih kan kita. Ini masih simpan aja benar mang kita nah. Simpanan encing dan jawab pertanyaan Cang. Nanti Cang minum. Nah, Ya kan paling suka nya malu nih. Cang malu nah. Nah, yang suka mana paling jawab. Oh ada. Nah, Apa nyemuk? nyemuk, Yen kepengan barak. kepengen bara. Yen jelek ngejut. Udah jawab tuh. Apa? Apa sekarang sih? Tuh. Apa? Weh, jorok sini sing gitu sing. Man, Cici minum sing kita ngawab si nih. kan unduk mah nyemuk po. Lah, Jorok nih kumelaku lu jorok nih. Beli nak ngenyuk sumi nih benar. Ngenyuk sumi kan bu badang tuh. Jadi kepengen kan barak lu bu api nih tuh. Yang jelek tuh gimana baik jorok kalah cici minum. orang sing terima tuh. Lagu emang pertanyaan nih Bebo. Nah coba yang ngalir cek aja. Masih dah jawab minum. Aku kekeh. Bu, Terus? jelepang kekeh. Kesini lemot. Jorok gitu kan sayangnya kayak ini jangan kok saya jawab tuh. Betul jadi. Minum gak tuh. Bruh. Wow, jangan gitu. Apa jelapa kekeh lemat. Aduh kan Besu lemat apa? gue buang. Gak ada buang masih. Kenapa itu jawabnya sih? Nak sama biu. Tadi bisa ngomong ini kan lu kan? Biu dah kekeh. Lo. Kamu caplu apa tuh? Apaan lemat? Kulit nih. Oh,